Iza nas su skoro 3 decenije lutanja, nestajanja, poniranja. Ratovali smo u ratovima u kojima nismo učestvovali, pogubili sve prijatelje i saveznike, uništena nam je ekonomija i sebe i državu doveli smo do prosjačkog štapa, ponizili slavnu istoriju, obesmislili budućnost potomcima. Ovo je strašni epilog 3-decenijskog postradanja u političkom pluralizmu, ali bez istinske demokratije, kroz nakaradni sistem vrednosti. Kakav sistem, takvi su nas i ljudi vodili, koji su se smenjivali na vlasti i opoziciji, ali uvek isti. Davano im je neograničeno poverenje na izborima kao socijalistima, komunistima, radikalima, demokratama, naprednjacima i svim njihovim varijacijama i derivatima. A oni uvek isti. Lažne vođe bez osjećaja za narod i državu, ljudi bez skrupula, bahati, nepismeni, nestručni, ali vrhunski obučeni da pljačkaju, da se bogate bez posledica, jedni na druge reže, ali se obostrano čuvaju, jer zajedno štite sistem u kome mogu samo da opstanu. Tako se stvorio kartel, odrođen od naroda, na čijoj grbači su stvorili lične imperije. I na izgled kao da nema rešenja. I strah koji parališe da za nas nema nade, ali samo na izgled. Rešenje postoji i jednostavno je promjena ovog nakaznog sistema, a sa njim će otići i ovi ljudi koji su ga činili. Novi sistem je naš izvorni, u kome smo nastali i državu stvorili, u kom smo pobeđivali i junake, ratnike, naučnike i velikane rađali, u kom smo se poštovali, a drugi nas uvažavali. Taj sistem nam je neprijatelj kroz najstrašniji zločin oteo i nametnuo ovo ludilo da bi nas porobio i opljačkao. I zato smo se morali okupiti da vratimo pravo i pravdu, čast i poštenje, da vratimo radost i rađanje, kulturu i obrazovanje, da obnovimo ekonomiju i zdravo poslovanje, da vratimo prijatelje i saveznike, da nas svi poštuju kao nekada i uvažavaju, a da mi živimo život dostojan čoveka. A to možemo ako se prvo vratimo sebi i svom krštenom imenu, koje se zove Kraljevina Srbija. Kad smo sve ovo bili i imali ispravan stav i temeljili sve na humanizmu i hrišćanskim principima, tada je bio uspostavljen sistem vrednosti i društva i države u kome je bilo radost živeti. Pokret obnove Kraljevine Srbije zbog ovoga i rođen, živi, deluje i neće se zaustaviti dok se nakazni partokratski sistem ne slomi i ne skloni sa lica Srbije, a samim tim naša otadžbina doživi vaskrs snage i slave.